Webare igomurebe witu wasiba aha TV West ukagumanura programs zona kandi n'amasiko nayitwa igaranjuramu eyebyamagara naye no ijagumaho nogireba bwo kubanza shayisha tuneshcheka izekiro ntuba turiyaho kuganirira akwate n'amagara ubundi kuba oyino busasi ubona ko ara butwaze wotaka kwasirwe oyerinda kandi byo ine kuba nokoresa nabyo nabakugambira tuyina bakugu omunshongezi nambwenu omwabazi yogu tuyina mukugu ombukwatirina nebyendya nutritionist naja kwa natuganirira okutwine tukuba tukoresa ebintu bitari bimwe na bimwe program wejine kushikibwaho abakazire health products bine byo kunywa birungi munonga ntwire nimbishoboreraho kandi nabatahi bita binje mbabimanya nabwo cyara kucimanya kigambire mutahi wawe abo kwa nebishemeza amagara biri yakabeyi kace kandi biri omaduka gona omwihanga omwabazi yogu twaza kuganira aha kibayeta whole foods based diet whole foods plant based diet kuba kutamwe kigambo plant ati nyowe mu mageza ganja gaburizo bamamba manyise bimera so kuba kutamwe foods manyangu nebyo kuriye bikorwa mbemera then bakitaho best that manyangu aho no twayemerera we tusinzira konka mwenu tinkwenda kwetu mingiriza abo kuba nyona kosa urujungo rwanje rwa burizo konka wenka ari kubyetegereza je naja kwa natushoborera omwami Philipot Mwinaha reka tumwakire ogundo murundi atutandikira hatushoborere nagambe cyo nimanyisaki twakwakira abantu beyanjorere rero tuzahanshonga nimpamya musibirije ndi Philip Wesje kandi ninkorera hashemeza amagara Health Information Center twihayo kwegesa buri muntu wena oratego kutu kandi tushemererwa buri muntu wena uri kutomunkora bicikire whole foods plant based diet whole foods and plant based echo nicho nchimanyisa ebyo kurya ebijwire biri ku rugo mu bimera kandi ibyo biri gukora nko musinje gw'ibyo kurya by'umuntu ari kurya kungano baza uyibuza umuntu we yaze kurya nabana agenderire ce ntabwo nco umuntu narya nurya habwe inshonga nkuru ishatu hariho n'izindi eco kubanza noba nurya ngo obise hebyo ebibisizeho umubiri gwawe state control icya kabiri noba nurya kugira ngo base kwemanyiza buri mbera yona iyo uri kurabamo yani mushana yani jura yani imbeho yani kiniga yani kushemererwa n'ibindi yego kandi eshonga ya kashatu niyo kubasa kuzara hicinte kisya ikiri kushona neco ine reproduction nshonga zaguma kanoshanga lecture yatandikira hagumireje nyini mango nturya ngwenja leta twita enjara ne kwita bwo kumbire ni kuva gwashaba ibyo kurya ngo yihemu ebirisa aze cyo nico nikuru cyo kumanya ngo itwe nturye byo kurya konke cyo mubiri guru kwetenga nebirisa kubisa hebye twine kuba twino mu magara ko kwakigamba okay haza kenji tushangire ngo ibyo kurya binje bituri kubona tukozesa munonga kandi nibiba bitijwire nko kucishemerere kandi ubwito turi kubyendamo iki kiri kuba kijwire bakwijana no manyisa cyo kurya kibakuri cyona bakantera hakasosi no manyisa cyo kwijura kwebyo kurya ikangambe nke kicuri ekicuri okuri kucitondora akigugunira ntiba kijwire yes konka wakito muco mukashushuraho iki mpurira abantu nibeta ngo ni cacu yego hakasigara kariya kari kwera yego hati weyaho ebiwahe nkoko wasigazaho icyo kutayateka ngo nico coshemere kuba norya konka tikijwire inkoko yarye kitegana nyina yarye kitega inkoko ntabwo yarye kijwire kukukiza okay ahabwo kuba
ijuka ngo kariya kubashushura ni mu nguteri kubasa kukarya ahubwo kuba nerye bijwire whole foods ahubwo kuba amagezaho niyenda kwiyamo kijwire ukukore kijwira guko yijwire konka ko uri kutandika kuba ikitega umbiri gutandika kubanja kandi kukubanja guri kwa ububonero n'ubumanyeso ubwo ko uri kubutwara muko burwoyire notandika kuronda umubazi gwo kubukwihaho konko mbazogwe n'ubwo ngo gwakwiyaho nko busasi kumara kaire kace wota kalire kugaruza mu kiriye kibire kibuziremo nugumye jonjara umbere nigwija garuka gukurabure ntabwo yeco ekitekateko cyo gukoresa ibyo kurya bijwire kandi biri ku rugo mu bimera nkiba kiri kikuru ahubwo kuba benji ebirebi nibirukangira mu binte byanguhi kandi birukangira mu bintu ibitari kubatwarira bwire bwinji kandi na benji ahabwe mbera yibarimo umukukora ushamwe gutibine bwire bwo kutekomuka nabwo icushanga naza umuhoteli kurya kandi hariho bamwe bineteka ngo wazo mu hoteli turi kurya bihimba mbisugo mukashinga ke mbishange na no hoteli bitumuka n'umunuriro wa muryari waguruka kare ukatogo wakarira ofisi ibire yo kacha shukuru na census ntabwo yecu iburi kureba kandi aho uricize ibyo kurya biturugambaho bigendereye kwereza eco ikirakuhereza amagara agoshemeje kubuyine kandi iki kibeyireho umubiri gwabanja carenga abo kuba noreba ko uri kuba urugwire ugire ntekateka ngo umubazi nigugura kuyambe kandi tutambira ni kutambira kaire kace konge mbazi teri kubasa kuyahenjara yo uri kuboyine ekuretira ubwo burwire eco mberwa wacu guriyo ngubanje haza kijire cyarebeka umukucondoza ngo ibyo kurya bye bijwire birengire ahabyo kurya bituri kubimanyamo abwo kuba noreye ko uri kuba nushoma bakugambira ngo no yetenga inyombe kamubiri ninga protein oyo yetenga ibimusukari n'ibintu byo ko biryo mu carbohydrate uyetenge bye bishaju hati yaho mpaho uba watunga ibyo kurya ibirakombeke kandi bikashobora bikakwereza amani hijamwe ibindi byo kurya ibirayambe kureba ngo ibyo byo kurya byabasa kwihinduka ibyo mu gasho bakugira ngo urye imboga urye ibijuma uhemu vitamins n'ingashi imbangirizi uhemu imyonyo mineral salts uhemu enzymes n'ingashi mpezi uhemu n'emikambi hazebyo bija bikuyamba kugoye byo byo kurya okubasa kukamura mweco icumbiri guri kuronda icyo kubasa kumira cyo gwinka kuko naragambere nurye byo kurya konkumbiri gwe ngwenda mwe birisa haza okurwo mukanwa kuroba mu chandagazi kitwara ibyo kurya harimo binji ebiri kubona byetengwa okureba ngo byakora nko kucishemirira gukorwa kuko uri kureba uri kubona nyuke bitoce natekwa korso bunyasi tari kugayara byaheza kucwa amanyungu eshande yaza kugitunga hatitwa mu kurya no kwate bihimba ukwata akahunga ukwate kitoce urya balance diet uyibwa kutonka dodo ai ngama yakomechitega ningo umuntu ashaka kwera dodo abanza yakateka kasya je ninga yakasika kamara mwesha iya kukwata ikijiko kimwe kikwereza mbacha kutunji ko batarabaje bata twinga nawe turi kubasa kunyuka ibyo byo kurya tuba twabatice kompe nabwo cyo uyine nkokora aferwe kandi uyine nkokora ashenge ngo tiwatunga byo kurya ibijwire nabonde niguta kandi hati uyijushanga ngo ibo wagoya kahunga wagoya kantu kari kwera
konko umutwe kugira ngo nebicyore naba nabiyo ahubwo kuba uyino rusano rw'umunda rwunka ikishushu nirisho byona wanaga ntabwo ejo bikirije kwereza icyo kicyori kishemire kubona kikwereza kandi uwo kugira ngo nubasa kukwatece kiwaza kugoya aka kariya kari kwera kari super bakagira ngo ushubobumbe mu ikicyori turi kubasa kukibumba kiba kitashagaruka hakuba tikijwire tikijwire konkate Dr. Hinebi intacenga nyo nateka ngo kubagamba whole plant based diet nabamanyisa ngo indye ibyo kurya byonka ibyaruga ombihingwa so nateka ngo nyine kuba n'indya dodo nyine kuba n'indya imyembe nyine kuba n'indya mwene ibyo byaruga aha plant direct haza mbe nibyo narike byonka ntajwangire mwe byaruga umunyamishwa ntajwangize mwe byaruga umurye byo tweza tukahinda guturamwa higuraho kuko anogamba ikicyori kuba wakireyo kakiya kaheru then ukakikora mu buhunga ati nyo kote nahikayo na njangwe ikicyori nimanyisa nkunchakire nchosye ntirye direct ncho nateka hari whole plant based foods oba diet mwe na nobu na processing still it stays the same. No, it doesn't. Kandi kuri kubugize ngo ni plant based kiri kumanisa ngo ni plant only. It is plant based kiri kumanyisa ibyo kurya ibiye bimera bibe byo byakora musinje ubwo ibyo kurya byo rarye hata ubona nashyiraho kwihayo emonde zanje nkazikora mu chips nkazirya ziba zitarga kimera kunka izi chips wazihata uweze kuzihata wazituma buto. Yes, buto nayo yihamwe kindi icyakiryo mugeze umundi kandi yateye kindi icyo utari kwenda umugeze so chips tuzaba plant based zawa plant kunka tizabasa kwereza ikijwire umumundi ahitwaretera horo ikiri ku message umundi kuwo kugita umunko mu mahego kajosi dero ukagirya uri kubasa kushushura kari kubasa kushushike kidoka kirya no warye mundi yona ebirisa byona byona byijwira nkemundi omana gunani ngendamo konkeje mundi eyi wahata ukakora chips ninge yi wahata ukateka ukacucuma teri kwija kukwa ibirisa bikwingane mundi yi wateka ukeshushurira uri kuza kurya. It is plant based konkate kijwire na nebirungi byaye byabe yine nahika hindu kuza hata nacetegereza ni cyakimwe n'ikituri kukira kurya cye kitoce icyo kucyata ukakora umubumba ningo ukateka katogo yaho naho ni ntibashitashira horo kaje cyashushu kiwa hatokanaga. Okay. Hata chuma isankabira ninchikora empogoro. Wachikora empogoro. Ningo kachosya. Aho noba watunga ikiryo mu kitoce cyona. Kandi noreba ko uri kuba norya nkeke icyo cyokize ninga ikitekire n'icishushu cyacu. Turi kurya binji nko warye bihasire. Icyo tinka kigeze saga. Ari kurya binji noha? Uri kurya binji no waryo mubumba. Aciba yaronde kirisa tikikahikaga. Tikikahikaga. Nahikana na kwijurenda atakiyigusire. So wateke pogoro. Warenzi ya bibiri. No buryo muri. Ahubwo kuba uburunji bw'ikitoki buryo mu makaca gacu. Ntabwo eco aho niho ikigambo horo ningashi ekijire kiri kwijira kukuyamba. Konka ko kunanagambire kine nko kukiri kurenga aha horo kukireba kirye kitoce cyona iriye mundi yona ningashi iri cabbage yona. Hariho ebindi ebiryo mu byebyo byo kurya ebiri kuhwera umubiri kukozesa ibyo kurya bituri kumanya mu magaragiti bwa burijo. Hariho tunakwita nko tubazi nibazita phytochemicals ningashi plant chemicals iziri umumababi
iziryo mu mbibo iziryo mu mpimbi okurinda ico kimera. Empimbi ni stem. Yego. Okay. Kugira ngo hati wanorya ya ni muzi ya ni mpimbi ya ni mababi ya ni bijuma ya ni mbibo oyine okuri kurya ekibiri kirinzire ico kimera kukirindo mushana kukirindo bukoko kukirindo muyaga kukirinde mbera ya buri kikayona no kutuma bimwe bitakirire iryo Bitashisha. hati ezo phytochemicals ziri unique to plants. Habwo kuba ebimera nibyo biri kuzikora. Yego. Kwerinda. Kandi turye byo kurya kwerinda. Ntabwo eco ebye birigyo umurye byo kurya. Nke birinzire ebyo bimera. Twine nko turi kubikoresa kandi twine tubikoza konka bumwe tutari kuchimanya ngo birimo. Konkwije ushanga ngo ebyo byo kurya ko uri kugenda wabiteka ucendeza bimwe aharye ibyo byabirinzire ico kimera kandi bwanondamo. Uje ushanga ngo bimwe kituri kubikoza nko kutushemereire ahubwo kuba twine nko turi kubigaya. Ahubwo kuba benji emboga ezirangi ya kijubwe tibari kuzirya ahubwo kuba ariho bwari kwijuka ubuyabira ryo mucaro batine bihimba batine mashaza batine akanyama bakare bakira chikuru mwene gushanga ngo emboga zibeine necishusha na dodo hati bariezo barise kitoche urisa nakaro haza ujushanga ngo umukushanga ngo deba icyo kitoche ni kiki umwago kukija ngo uze kuchata mucosye rero mukirise zomboga mwene ushongo warya kubi ucaba wayongire mu ijo yongera mwentura ucaba noenda kunonezo yongera mweshenda kunko caba norya umanya ngo nobona ahabwo kuba tiwagira bihimba tiwagira nkoko tiwagira kenyanja takanyama koko kwanoenda tikariho mwene ushongo ngwebyo tibyo kurya birunji ocaba wakura kureine tori kwenda kubireba abuko ko birya nobona konko ubwo buhabire nobona ukanorya ibyo kurya birunji munonga kukizogwe uri kujya ati mwene hatiya naka kwasara kasendereka reka nguri jinko ko bariyo nagashura ncoba kanyisize za pressure na za nanka koko wacigamba hatu izo ushanga ngo ubwo muntu uri kuba narye mbuga zirangiye yakishubwe naba narire mu byabyo kurya biri kurinde bimera. Okay. Ujo shanga hari mwebyo ebiri kuyamba kurenga imisi yagume yorobi haba mwebyo biri kutuma eshagama yo yonka yagume yorobi ujo shanga ngo akabo bakehinguririza katafari nako kukonka kashemeye kuba korobi kari kubasa kwehota kari kubasa kwikiriza eco ikiri kutaha. Kandi ujo shanga ngo kiriye caza kukorera munda ahubwo kuba nikiza gukora ekinde kihurire cyaba kitahuriye tikirarabe ngo kitahe burire hatu ijo shanga ngo umuntu kwari kuba narye ibyo byo kurya ahubwo kuba teine byo kurya ebirinzire biri byo kurya ebiye bimera nabatine mwebyo ibiraze kuyamba ibyo byo kurya kusheneneka kurunji kuko munda y'umubiri kuzabusheme kwana bize kandi hatu ijo shanga ngo umukushoma kuturi kushoma turi kwega ibiri kutugasira mu nonga nk'abantu umagara gitu turyomuka kandi ahubwo kutabyega ntabwo kutabimanya ubwo butamanya guturetera ukora iki tutashemire gukora kandi iki twokubintu gukora kiri hehe nitwe. Okay, so hati no manyisa ngo kutugamba plant based ntwantu manyisa nana ebituyiha omu plant sezi no birabe biryenjuma no birabe birye bijuma no birabe biricyakwata nareba tuyihamwe bihimba tuyihamwe bushaza tuyihamwe ebchori tuyihamwe ki so ebyo byona nitubibarara omu kategoreji ncecho turi kubera konka hati ujo shanga ngo
bya bihimba aze bihimba ni kikuru munonga kubirya kandi kubirya buri zo kandi takubyo bitekere byo nshobora nza kugamba byo turi kubasa kubirya bibisi mu birya bitekere ko nkato bu wabiteka hariho cyabirugamo ikiri kubasa kugarukamo uri kurya ibyo kurya ibye amababi ninga ibiri kugaruzamwe imigaju ninga ibirye bijuma ibiri kuza kwereza eco ikiri kuza kuyamba iki wateka kuzukurugo mu bihimba kikagaruka muri kurya ibyo bibisi hatumanye byayongera kunshobera hati chikumanyisa ebichori empocha soya hati mbwene mbikarange mbirye nubwo ndabone whole foods eziryo mu byo kurya ebi ninga nobu nakubishikura ninga nobu nakubiteka bibisi hati niryari obunkurya byo kurya ebi bakaguma birohoro buri kimwe hari kitahi cyaco abo kwashitoke narangu nakiteke mpogora aho nimba nakiriya kirohoro mbash kunda hikakashaza kunda hike aha ntondirwa kunda hike niryaro bunakiriya kirohoro mbone manyangwe kinariya kwenuko imbere najugumye waza kukirya kirihoro ninga shikijwire noba numenye cugenderire kurya ibyo byo kurya kandi noba numenye curi kuza kujamo mu ibyo byo kurya ahubwo kuko nanagambire ebihimba turi kuza kubirya bibisi apana na wagira ngo uza kubirya bibisi nibikukora kubi ahubwo ko ibyo bihimba bine kiri kubirinda ngo bitamerereryo bine kiri kubirinda ngo bitaribwa fa kabwo kuba byo bine purandi yo kurara byakora ibindi bihimba nabwo eco ko uri kubiteka uba wateka icyankiza gukora ibihimba konko yine combe kire bihimba icombe kire bihimba ricuri kwenda muri ibyo bihimba ngwinege konko cyane ngo ece combe kiro bihimba kikugasire ukirya neco ikina magara agargo muri ibyo bihimba nico rukuza bita bibiri ekigarure kina necerete ki hati kigaruka cyabahoro uryo butunguru bubisi urya karoti mbisi urya avocado urya katunguru cumu utaho cabbage byone byo biri bibisi ebyakuretera iki wateko mbihimba kikarugamo kandi ukashoboka tunga ibindi birise birayambe icumbe kire bihimba ukinduka eco ikirayombe kumbiri gwawe niyo naryo byimba nagenda kare hazaho niho ushimire kubona yitegerereza ngo ibihimba biyombekire nke bihimba kunkiyo no yenda mweco kombe ko muntu yes ntabwo eco waza kureba inyombe kambiri ziri mu bihimba ziri mu ka bean protein haziyo no yenda human protein ntabwo eco notekwa okuronda mikambi iryo mu mboga dodo shwige shoje nebindi okuyamba kwatagura proteine y'ebihimba okugihindura ubutafari buri kombeka proteine ningashi amino acids rero mbiri bwo gukabona okukwata izo amino acids zikazombeka iziri ku rihikana na constitution yo mbiri bw'umuntu ngwinege buzima hataho watandika urugendo rwo kuza gukora sebyo byo kurya haza nikija kuba kiri kikuru munonga ukumanya ngo nakori kubanora ibyo kurya icyo uri kubanora yetengamo kubanza munonga no kubasa kugiramo amani agara kuyambe gukora nebindi kandi kija kuba kikuru ukumanya ngo iwo nubwo uri kubanotora nebyo kurya umurimo gwawe ni gukira kwerera akutora nebyo byo kurya ukubitebekanisa kubikanja kanja waheza kubimira gwawe ni guba gwahwa ebinde bikuryo mu mubiri nibitandika gukora ry'ibyo byo kurya utubazi uturi kuba turyo mu mubiri ahubwo kuba turugira mu bimera tumanye bimera bigenzi byabyo tutandika kubihindura mweco ikirahindukiwe ubukoko uburyo mu ryeco cyandazo mu alimentary canal bija bitandika kurya ibyo byo kurya rero byashoboramo
byo byayamba kureba ngo umubiri gwawe gwatunga ikiriza bicyarwo mu marabigizo omumisi kuzo mu mubiri gwawe aho twagambira bya bicyaryo mu rugendo buzima kunka umurye byo kurwo mu kanwa kurabaha mu miro kuzo mu mpindura kuzo mu ruro rwa bunyoga n'ururo rwo mushumiko harimo ubukoko bwinji munonga yego buri kubasa kurenga billions na 10 kandi umurimo gwabwo no kukurira byo kurya twatirinana okurya ibyo kurya ebyijwire ebiri kurgombemera cyo cyakwata hansi na higuru student bizandamu mpaka ubu twatunga Dr. BSJ Filipo akatushoborera nyina ningira ngo yine cyuyihamu kandi cyango munonga yabe narye bishubyo mucungo kabinaga nyo niwe twashemba anyway tinguza kubigaruka konkani kwe twahendera tuti ahabwa program eji ahabwa izoberi konkamwe ni program eji ni impango munonga nahurira nadire byo kubuze bindu binji nahabwa echo abo kugira ngo hasi time tiyato basa ninja kuba ni mugarura ntongeserereza ha hitwahika okubasa kuranga twayitegereza je inshonga yebemera na no kurya byo kurya bikorwa mbemera ebiri kuguma biri ebyijwire bitari byo kuba tucwire ekitega nabandi cyo butun charity omhereza twatwine Dr. Filipo BSJ okurwa mushemeza amagara kandi abambatusiyo program nabakazire health products ibitinguza kubishobora munongano mbamanya abantu mubireke kumpenda omaduka go no mwihanga eco kunyo cyabakazire kiriyo turebane orwo kubanza oruru kwija eshahano zo zimwe mukama witu abarinde